Bali chung thong pang update tua ding te le san toe te chung hai le ya news katial lang azung zalin news katial lai chu news zong hi ka chimpa lang mang lai cha hin hai le chu zetinda zarkhat a selo le zarkhat a ni ze zada ka chim kholai silo le thakada vui zada ka chim kholai zan dewa mo ka chim lai chun dewa mo hitiban tok te kha hai le chu tam pin news ka chim mi le ka chim ding le ka ve ding vial te ka schedule back in to in chim kai tin cha khan news ti mi chu vui khan chim i kan man kan chim mi kha angai tu ni khan kan ma sin in fiang te nan the than lo akhan chun midang sin nan the than akhan chun kha ba vai vuan in chang zerong ati mi chu news kan chim mi hi an chim mi le kan chim ha lo lai lo keima ka chim mi titi in online nan ro ding mi pakhat chumo keima ni ka chim mi keima ni news ka chim mi online mi dang ni keima ka chim mi ban to in an chim akhan chun zaitik hona ka chim mi an ngai ti kan the la news hi achim tun salang bang si ka jom ka tijang kho na Facebook akhan public in ka to di vale chung pi ni nan zo yi cha ka tial mi arang big mi ka sila vale chung thong pang po hi zakhat lai mi tam pin an tial lai an ni ti an tial di ko lai news hi an chim cheu lai na in ka chim ve an chim ve ti ka zakhat som ku shim hi arang big mi ka sila chu bia kan kam na arang big mi ka sila ka news an rel ko achun ka thelo mi jong chu ve lai na in ka thelo ka ti ti ka thong pang ka theman lo mi jong chu ko lai na in zakhata som ku chu lai mi news sa arang big mi ka sila chu cha achun keima ka chim mi news hi me dang ni news na ngai I an chim akhan chun keima ka chim an ngai mi an chim chan ti khan thela news chim hi thate kan chim na news chim hi chan pek bak haw chan pek lo in news ala kholo minang mi ni an tial chom milan chim chi mi ki kan he chim chan da ti lo khan chun chan pek lo in rian tuan bu in na news arel kholo ma fyang mo lai mi tam pi phai sam hu nak in India le umian sia US umian sia Norway derma Australia umian sia news kan chim ti ka hin chan pe lo in rian an tun cho rian he che an tun ni samhan news man rel man ti lo mi chu he chen chim chu kan chim chi mi an chim khan chun ma khan fiang la ke akangai mi popo chu chim peng la a chim salang mang mi vale chung thong pang vial te hi zakhat som riat thong hi a chim sa peng mi ka chilai chu ka chim san ning ti ban tuk chun lo non in an chima kha chun ke ba ka chim an ngai ti kha an khopi ti kha na thelai cha ka tial mi jong sia online ka chim mi jong sia khan fian lai kha chim ta kan du na chu cha chun lai mi tam pi hi chu cha chun ke hi tu hi news tial mi vial te frank ka ton halo news lai mi tial mi pop frank ka ton halo an chatial ko mu kholo ka chatial mu kho ve lai lo na te public an thlat kan an bum hula an ma chu chan tial lo chu ke he big in cha tial mi ka si chu cha chun update sao lai lo update pakhate bun to how mi chu re da si tia chun news tu ning kong hin kan chim tan ha lai nan fian dinga hai le ya Iran ni chan chu mi tam pi news an chim an tial mi tam pi chu tu chim ning lon nazi pakhat bhana ka chim thu kholai lo atam to Russia le ve ni an tu mi atam to chu cha achun khi ka le I an chim mi kha am han lo mi tam to chu cha achun na am han lo mi kha ka chim ti ka
hay lấy avam han than lo tika ali long te in achim nan ka ti lai kha ka du lo cha a an ma le an chim ki chu tupin ka lak lo chim jong he ka tim tuk lo chu cha chun tu zan jong he mini pasha asau bi thingam han sing hamo chu chim ding se US News ahin tampi zoom han ahin CCN te Paul ipo tham te Paul New York tham te Paul dikin Donald Trump an kan ko ngai mi sele Donald Trump acha Donald Trump thil atua mi popo hi athat nak le na in a chia su nak le dio in an chimpeng cha kin zoom lo ti kha chim kan du na zoom lo atu zan ka chimi hi news ka lak nak sim kan chim hala tu ka chimi te kakte si update te Donald Trump ni tu hi Iran he atu bak a hin Iran he thatlak nak tu hi kalpi cho ma le si ho ni nga chunga hi cha tam pi an tial an lung tlinga tling lo bang ye ti mi tam pi le adang an chimi ki news a ki chim ok atlak lo zerong ati mi chu an ning plo i ji zungzal hi news chim kan tim chang cha ahin ka tim chu okay hi chu ti ka kham hai le avam han than lo ti a khan chun li chime bang ya ti mi kha atam lai cha khan ka kha tam pi ka lak du lo cha chun su chikhate kabun siar ta ve la e ma jong kha siar ko bom ta ve u kabun siar ta lai mini thinga saubik silai saubik ka chim lai lo update tua long se ko lai cha khan mo siar ko bom ta ve u lo jong phate ne kabun siar ta re khan kun chim chang lai update te tlompal te khi zahan ka chimban bang mi ni hin ki thong pang pakhat tham ni cha chen zetik man akhan ka ti chan zahan kha lai mi tam pi pastor vale chung pastor US hi pastor an tambi ka Facebook zo mi an tam pi tika le lai mi pe film tam pi ni an thei i an man lo i an vetika news atu han how lo mi zeti man achim ku du lo chim din tam tu i tu hi Iran ni US ati mi vial te chim kha tu hi Iran ni chim mi mu Iran ni chim mi chu zede city a chen US van long leruk ba kan tro chang te leruk van long te pra leruk chu he che au pining lo nan zum lo zum ho atlak lo chu maka anma pitulu thule bele chung alen nak naka si cho na ten amhan mi kha lakan du cha kha chim lo chu khanan the the mo ma jong chu news si cho I anma Iran bak an news ka lak mi si cho ma Iran an news ka lak mi si le US van long bak hi heruk bak pan tro an chu ma chu vun chim tu ning lo phai le amhan lo ti ka khan ali long te chim me ma news chim ai lak ven ka ti lai chu so lo mo chu cha chun amhan mi chim ko du ronga Donald Trump ni van long tlak lak in Iran ni aka na kong achimi chu ko bun chim ve ko kte kuwi a US van long bak an ka ko kte an ko kte Iran ni so bak ba ben to kha chun Iran ni jetin da ti US ti long an nei mi via tilaka angan bik achang tu Abraham Lincoln tilong bi nuclear le ne phor kho mi vale chung thil tam pi rocket he ve bom he ve a phor kho mi kan shoi an ti ko kan kai an ti ko chu anti e chu ka au pi du lo chu ze rong ka au pi du lo ti chu fun aun chiam mam ning lo an ka lo sol se chun li nan ka ti te lai chu chu ronga chun chu zong chu tu hi US ne approve an to lo thatin ka le la lang mang pain ti kong si thana chau i ramdang wanchi asimi rakap lein wunchi handset Peter handset ni ka ti achim kan ka anti ko na an khen lo ti na tin Abraham Lincoln hi an ka so lai ti kha wi khan rakai an khen ro lo i atu man hu a chun atu Iran le an chen akum ti lo a ki ren ti
khoi ka dan chet ka ton chim ti lo US ni an chim ti lo ti khan aka ma khen lo le ave hom han ni the kho si lo Iran ni chun ka ba ati ka pol na ka vun au pi tu u si lo hai le khan news zo tu khan lai lo chu cha chun news na zo hin vun fiang atu ka chim som nganan ka ka lom to ki tu jana vole chung news hi ka thei man lo mi hi pa lai na in lai mi tam pi Norway chumian Australia chumian US a pathum pali ni kan chim news vole chung zetim hana kan chim la achim sa peng mi ka chalai ka Facebook ko zo achim sa peng mi ka chalai zakat a som riat vole chung thong pang bo sing sia UFC sia rakap kong sia zai kong sia achim sa peng mi ka chalai chu achim sa peng mi ka sim mi ka chim mi kha mi ni lak chomi an chim than asia kan chun va zum ha cái điều san lạc lại cái mà cái chim mi hết ti in lâu pa nó nhận chim achun dễ rong à nếu sự chim mi chăm pek lâu achun real man nak lâu chăm pek à hao cái riêng long company cái chuyện là cái tin in biết thế cái chim hala cái cái daling riêng tuần mi sẽ lâu in thế à cũng termin sẽ riêng company long suy mà làm việc cái chuyện này chú khó khăn cho dễ tích mà na free time cái gì chứ mà cảm ơn đi cha nhiều sẽ long thế ni khada suy mà làm pasar priya chung cái dấu chan pek low in nhiều sẽ chim mi pol haki mini akan thachia mi papli a vele chung papli akan thachia mi khan velan chim chu chu cha chun zeda kang hak zeda ka sechi lai mi pani achim achim sami sikai jom chu je tim hana achim sami ke lai chun atu cái chim lại lo atu tam tu cái chim du lo cha chun tu hi update bun to chol la US le Iran chu tu hi ninga chung chan pe phía update cái tu bak mi hi evangelist na si jong bun ngai zero kan sen bak na lo azau na kan lak na kan chim na la US hi tu ka chim ban to khan CCN te pol New York Times te pol ha ipo tham ha hil na tam tu marpo today ABC tam tu khapol ha khi zum atlak tu lo mi long te si first new hi Donald Trump am han bak mi zum atlak big mi sele ni first news alung sau le vi ti alang tar tu hi first new tu lo se US cho zani an han big zum atlak big mi chu first new le New York Times siloin New York Post ti mi ma New York Post ni khani hin avun lang ter mi chu Donald Trump ni Iran he atu suimalam chana ninga chuan hatlak nak tu ding cha akwat mi vialte point pasal hinga akwat ha kan ti kho zan ma point pasal hinga akwat ha ma point pasal hinga akwat min ha chu zahan kha White House pi akhan Donald Trump le Vice President J. Devine le US Ramdang Wanchi Marco Rubio ni an shoin hai he che an che Iran ram dasi an zuar to nak chung te ki ma te akhan to vele chung sipozivial te zakhat akul dasi supply an to na unpack na te kha US ni tlai adu chumu Iran vial te hi rakap viate sersiam adu chumu kha ai tin mi chu siko kha chu Iran akal han rim aktim chang mi si chumu US ni ram pakhat atuk ti atam ka phaisa tam tu di chu te chu aka mi ram ni khan pek thanding o umlawa ka ram khi aka tu na lo ti si chu US hi sipozi thiam ta tak mi sibetika atu Iran aka mi hi US ni anti billion zan hi song adi lai tia rakap le I wonji hensen billion zan hi adi lai chouza pi ni US rakap hi billion zan hi bak hi ba che nang kan sui pi hawe tia zahan bakha US rakap le I wonji asemi Peter Hegseth anti mi pani khan tha te bin White House akan billion zan hi bak hal ha
hal hati chu budget nang kan sui pi hawe pasatam tuk kan di chang ati chu cha chu tu Iran hi ka lai ka serasiam lai ti long long kislo US chu Iran i Swilmun achuak ni valei chung ram zale somkul ram thum vielte laka sipozi zakhat ka kul song at chu Iran bak in jinan le kes vial te achuak chu mo chu tlai khan atim vi chu Donald Trump ni chu tu kha ye tin ti Iran ka meeting an to chama mi news of post bani tu ka lak nak tu ka chim mi news of post sila mo news of post se tu ka chim nak he ke chu news a thar lang mang chim cha news of post akan hi Washington USA news of post ni chim mi chu je tin da ti Iran tu Donald Trump ni point sha thenga a chep pa sha thenga a chuapi mi a cha viol de hi a za pi in pakhat man kan chol han loe anti pakhat mat kan chol hang loe anti chu news of post ni achimi chu ka zumbak ve minung chu lung thlen kho ase atu ka chim chung te a hin pakhat te chu nabun nga thedinga be pi tuk tia kru ami chu ka pal kholo ka ti a hin minung chu ke ma pal sel ka chim chu ban tukin 2024 Donald Trump ni election President Kathleen Ukraine le Russia ki 24 hour date na katuan halai tia ati vale chung ni Donald Trump an zoom tu le dai nak chu serkho la kumvi tu kum ngana raw chang cho chimdu mi chu kaira rimbia tu jong chu kaira rimbia news post chu zoom tak mi se CCN te Paul, News of Time te Paul, asilo, tukchimi he. US in News of Post chunga, kalak ni himbak an chimi tading tu, mi tampi ni an chimlo mi ka, kalak mi ka chimi se. So that's zoom ka, zakat bak in zoom umin, news ase. Tika chim kadu. CCN te Paul, Today te Paul, ABC te Paul, Ipo Time te Paul, Leve Paul nakacho, paisa munak in online an chimchiu mi amhan lo mi khisi tam deu chu amhan mi tampi ko na in amhan lo mi tam tuk rum ve chu cha chun tu Iran chu nikhan zakhat akhan zai man ka chol han lo ati keiman ni hin ati sorry Iran ni ati mi chu dai nak chu kan du na te in achu api mi kan chol han lo kha ka bia ngai lo dei nak ikati lo chu kan du na te in to na tham ni arak chu api mi pakhat man kan chol ham mi lo kan man ni kan du mi kan chu api la in te an ma chu ikati lo in tha tin koram ra ka bantuk in khatakan uktan in an rampi ko uthan in mo democracy jong ser lo in he chene ko lia jong tu than in kha an ti mi se churuwa nga chun tu kha nihin bak news of post bak ni achim na chun Iran ni Donald Trump ni point sal thinga dai nak ser dinga achim mi cha aku bi vialte na kha Iran parliament meeting an to i ma mi an meeting chunga chun Donald Trump ni achu pi mi pakhat man kan lungting lo i atu Iran i jinan achuak nak really kam i zuar nak vialte hi US ni o kan duk no kan ma bak ni kan control lai kan man kan tu ala chun dai nak belte chu kan tu lai an man en chimi chu Iran i nayan che wun ji pa ni chathan achu ve i chu jong chu ka Facebook ka bun tar di chang an amazon ni ti mi chu Iran kan mani chun ka chu kan du ti lo na in Iran i achuak mi vialte kha kan ma te in kan control ko la US ni control mi kan du lo anti so cha chun atu hi ni hin chu ma chu News of Time ni khan se to Donald Trump ni jinda ati than halai tu zam mo thai jing mo pakhat khat dia than lai fiang so cha chun ni hin bakha
hor harbak simi pakhat zo zaida sitan news wa house bak akin wa house i Donald Trump ni athimi secretary nu Caroline ti mi nu khanan theko lo mo bia chimpeng mi ki wa house chunga Caroline ti min nungak mo si nungak thiola te ka zo me nungak le ave si du kha ta bun le la de lo ye khan hin chimi wa house secretary nu be chim tu nu ki Donald Trump de thimi si jo man khan ni hin bak ti mi jo Iran kha atu Donald Trump ni US president ni point shal hinga bak an ku min ha hi na chol han lo a chun hell a ku di hell a khadi den silai te aning chang te in ka chim lai mu zerong hell a an ku alai an ve lai ti khasilo release hell tiko hell lai baka kan ku din halai ti amarang cha atil nak ti in kele sumo hell bak akan kan ko din halay ti ko chu nihin baka wanin effect min haka at amak kau tatakaw news kabuntil mi akan hell baka kan ko din halay Donald Trump ni point sal henga an ko min ha he nan chol han lo a chun ati chu ma wa house chung i Donald Trump ni thim mi tu atwal lio mi nu te khi nu ngak nu te khi Caroline anti manu na kan dishin bakararin pekun ha so cha chun atu bia atu ka chimi chu an thedi chang ti dak chu fosneo akan ka zo peng le pakhat man ti ri lo na tin news of post ni atial bak news of post chu zum tak mi se marang hol themi vial tin chen news of post chu tul tu zo mi vale chung thongpang se sem chu zo peng ni nan silai so khas khaden force news of post na chu nan zo tak la ti chu fiang ni se chu ta chun adang i kol ni mat chun ti Iran chun ti tu tak po khatam pi karel ve Asian news on karel international news on karel ti ka tam pi ve khaban to khu chu han lo mi atam tuk te ka chim du lo ke chu ri ronga kum sau pi mi pi ni vale chung news ka chim hi vale chung news ka chim hi mi pi ni thei ma sami si u ti ka kan du na cha tha te ba kai zon US election zone midterm election zone to November plans leis chang to kum 2028 zong kan US election pika ni kan stress som nga ni an vole vial te ka life itul tu bak in atu suibalan chun le khat akal min san le zetin da city mi kha he che amal le chan bak in he che ka chim la niang sa chim ti mi ju kan hole ka chim chang kha Iran hi arka le chang ka in he che ka doi peng i tu cha chun rian ka tuan ni hin zo rian ka tuan ka re the ko na tin ka me pi le lai mi tam pi ka Facebook atel mi azo mi vial te kha respect kan pen ha upan na kan pen ha cha ka re thel ka re jong thei ti lo ti ronga nan ka zo pi mi phaisa ka mu lo na in mu Facebook phaisa ka mu lo chu ka mu lo na mi lai mi tam pi ni Facebook nan zo ve ti achun kan upat na chu te ning chang te in thei di u kan ti na chu te chu cha chun ze tik mana atu na am han lo min ha phak khon te po an chim phak niu te po ha ke je ka chim lai lo mai le zo ringia te ke ma ka chim mi he char chan in ang lai an chima chun an copy ti kan te la na lai je ronga ke hi mi chim che mi ka chim lai mi chim che mi chim ka du lo a chim sa mi lai mi pi a thei ter sa mi si kha ka zom peng ni sa khan mu ma kha ka bu nol than lang mang lai mi khan an rak tam de tu zan a ka zom min za pi chung ka lom tuk e her mi kha chim lo mi ni an chim mi am han lem han lo kha chu chim len tu la chim hao mi ni an chim mi hi am han lem han lo kha chim hao chu am han lo mi tam tuk an chim chu ta ong la hin mi hi siari hin an tuan hin an mi chon piak le ve hi nan phang hoi le
makasih chim hao makajo maruang kan zegan tilai tu Iran chu tu kha Donald Trump ni kan point ra lenga apek min hakha kan du loe kan chau han loe ti chu tu kha US layer kir chang cha khan news pus ni chim chang cha khan tu hi an ma jong chu tu zan thong ani ro than lai thaizing na du lawa chun atang le in kan phom chang lai ti lai mo asilo le point mo arem than lai chu tu chun si se ti mi arem than lai ni hi ni US le thong pang vlei chung thong pang laka zum ta tak mi smi news pus ni achimmi ba tha tin kan chimi na se ka chimmi himarang holding space in evidence back in a how minung po kan ko khon ha news pus ni chimmu a how minung po ni zum mi zum mi le zum lo mi hi kan chimlang ma how mi chu mi tampi ni zum mi si lo zum lo mi si lo ti kha nan ti ton cha khan news tu ni zong kha chimpa lang man hau hi angai mi minung somruk somsari laga hin somnga somruk chu nan theche mi khisi evasi ko lai na ten a theri lo mi minung pan hi pathum kha an chakwa an hang tu ko fungang tu aring lang mang ko cha khan chimpa lang man kan hau chu cha chun thaijing kip tu le chu chil pakhat changdo ko chang ti avale chung ni an rot mi se raka sisi kenal sisi kalom tu ke sia mai kalom tu ke raka pe ke ju spesio ba ke chimi se rian kan duan kan rejong thelo ti ko chu tu ke chimi hi neo zo pus ni chimi spesio ke chim point shal henga ba an kut mi kha Iran chozani khan spesio be a chol han lo mi khan neo zo pus ni chim neo zo pus tu vale US neo so vielte tam tak to la cheng so vielte lag chun Donald Trump akan ko mi pol hatun nan thedi ko chu CCN te pol news tham te pol di ipo tham te pol chun ABC BBC le Donald Trump le bang chu William Hen lo kha BBC khi nan the ko khi England London ni khun mi je VOA BBC ma pol ha hi tam dio VOA le BBC jong he atu le wa hin chun US kong ko wa hin chun zoom tuk ding silo zeronga an ma democratic tan mian se VOA le BBC jong ne fian dinga so cha chun democratic tan mian siveti ka hin zoom tuk ding silo vele chung ko cha zoom lo US ko cha zoom tuk la cha chu news tu ning kha an chimin ha se Peter thang kong cha an tel mi kha ke chu ka zau i ma kha si bia ma bia na ka han mi ka lom tak good question bak si ma hi kalunga tuk na tin chu ka ti Indiana News Peter thang kong cha an tel mi kha te na kan chim khong ha mo asi ka zoom na ka chim la ka zoom lo ma cha an tel mi kha sure khoi ka da an lak ti mi ka zau le an lak na lo marang cha hi a ho po ni tel kho si phai sam hu nak min man chim the la atu ka chim mi hi nan du chun tu ka Facebook barang cha ka vum pus than la amarang cha long ka sela lo chu khoi ka zon da se location te chu so cha chun Peter thang Ukraine le Russia ani somi ve dorong ve symposium to and trade have ti kha location ka zo e alak na sure khoi ka dan lak ti marang cha kha to la chen hi a sau khoning dong kha sau la lai cha dong kha sau la ma Peter thang ko an til mi kha marang cha have ka zo ve khoi ka dan lak ti mi kha ma an lak na kha ka bun zo cho zoom o a tlak mi news so sim si lo ti mi kha ka zo chu cha chen lai le sim kan jang fabric ma vale chung a hin ze rong a ti mi chu an chimi po kha a haw ni sim ko zoom nan zoom chu cha chen an lak na kha ka zo I ko mu lo cha khan ke ko zoom lo to chan chu zoom o atak mi news kha kan lak na ti evidence ti mi te thau tha he lo a chu ke ko zoom lo to cha chen tu hi Russia ni
Iran Ukraine bom cái thằng ấy thông tiếng sari cái thằng ha hết thul ha chú mà pon ha chú chúng mua thằng đâu anh mà là mang ăn đi đâu là anh sợ lo mình cái mặt cái soi mà chú cái soi anh tí chú mà pon ha cái chim tua usil lo lại lấy cái chú azé chú tôi lom mắm chú man ta chú tôi lom mắm chú man ta anh tí lại chú tôi lom mắm chú mình in chú anh sợ câu hè anh tí lại mà cái gì lông thế chú anh sợ mình chú về câu natin in lovia te kan so di minung vial te ka thong in an chiti pol ha ka am han lo mis cho kan hule kha tam deu ni khan news ka tial thar ka bun tial khan maka ka bun chime chon mat khat view ka kol pa ro an minung kha ke cho atial thar me tam pinar ka zoben ha siti ka du ronga mu maka ka bun tial e anh hùa khăn chun pastor tam pi zong kai mi film thiam tam pi zong he khan Facebook follow an ko ton ko zo bi kan chon le kan vei tika khan hi pol hai cho tam to ka tia lem te lai lo ti mi kha ka ka ve chang za chun ni hin ka chimmi hi news of post ni chimmi si Iran zong ni ka Facebook sa te ko bun tial ko Iran zong ni tha tin an le khan lo na kong kha an bun tial mi ko tu Peter thang kong an chimmi cha an tial mi kha tha tin ko zo e amarang chan tial mi khan website kha ka ko lai ko zo to lai ka bun ti ti ka khan ka kha ke ma ko ru na ka chun teacher chun ka the kho lo na tin tial chom mi tu chom mi lo tiak ru lai mi hi paisa India umia sia khui kam han umia paisa hu nak kong akin an thok thanga chu je tin ta news ka tu lai ti jong khan ti ma kha chu suy boy se abia thalo mi popo kho abia thalo mi popo kho ke je tim hana khan comment kan len ha lai lo ye nang mal ke ba tu cha nang mal ke ba tu kha abia idol lo mi popo kho cha jong kan len ha lai lo ye nang la ke cho kan tien rong mang chang ko lai mu ti tu ko lai ten ding se ko nakasi minung cho akom kholo mi chu ten trauma ding se vale chunga chun akom kholo mi minung kan se ve bichim horre zo kan thim lai lo natin kan mal le kan roi hi thako ro tia kan ro bi kan hei chim mi chun bichim zong khanan lungdu nin kan chim kholo mi tam pi lai chun abia am han lo mi popo khu chu bye bye sko bye bye zai man chim ding lo ke phai samun ka chim lo ting za khat leng ni view kan nei chang mo 10 million lai ni ti ke chang la za to chang lai mi za to chang phai le million som ngam han kan nei men te lai te kai zoom ko se ronga ding te in kan kalpi ko achun atuan ka halmi kha mine nak asilo Peter thang kha cho ba hal nan to cha ka bun chimi se chan tiel mi kha he cheton au pi lang in khoi ka dan lak ti mi sure an lak na kha ka kol ti ka mu kholo na tiel chom mi ki ka lo ter chu cha chun update uma chu kan chim than lang ma lai ka zo tu nan za pi chung ka lom tok sin than update ti long ko mun chim mo tu jan hi update chun news ka chimi ka lak na chu news of post si news of post chu a fail bak mi am han bak mi US news tu liu zong a hin US news atam tuk sin san lak zum bak mi si ti kha si news of time si lo bu news of time ka chu Donald Trump le tu ning chang lo in CCN te pol ha an ma pol ha chu sum at lak lo mi news si chu mo ka kha si lo news of post si ti mi te kha chimi aka zo tu dan zapi chung kalom tu sin thane